Duh, sepi amat nih rumah. Pada kemana ya? Si Ipin juga nggak kelihatan. Wah, ada Oreo tuh. Ya udah, Upin makan aja deh. Nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam. Enak banget nih biskuit Oreonya. Upin makan lagi deh. Nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam. Enak banget nih biskuit Oreonya. Biskuit Oreonya masih ada sisanya nih. Upin habisin nggak ya? Ya udah deh, sisanya buat si Ipin aja.